Muraho mwabonye Imana ibongerera amagara yo kubaho. Imana ihambaye, Imana ikora byose, Imana yaremye isi n'ijuru. Imana ni Imana ikomeye. Imana yafashe igitaka, iki gitaka tugendaho, ikagikuramo umuntu akitwa Adamu ikamukuramo Eva. Iyi Mana ni Imana ikomeye. Mu mibereho ya muntu, uko tubaho, uko duhumeka, uko tugenga ibintu, byose byagenwe n'Imana. Ese kuki habaho imiryango imwe n'imwe, bamwe bati ni abera abandi ni abirabura, kandi twese twaravutse ku muntu umwe ari we Adamu? Aya nayo ni amayobera matagatifu. Amazina ni Iradukunda Kalisa Kevin. Reka twivugire ku byo umwana utazi inkomoko. Tugiye gukurikirana icyegeranyo kivuga ku mwana utazi inkomoko cyangwa inkomoko ye. Ese umwana utazi inkomoko ye biterwa n'iki? Iri jambo umwana utazi inkomoko riva gukomoka cyangwa aho umuntu ava. Nk'uko bavuga, amazi agira source y'aho ava, akomoka, ariko uyu mwana we ntazi inkomoko ye. Iryo jambo riva ku ijambo gukomoka. Abantu benshi babaho ari uko habayeho umugore n'umugabo, bakabyara umwana akavamo umuryango. Umwana utazi inkomoko ye byo byavuye hehe? Byavuye ku mwana wavutse agasanga atarerwa n'umubyeyi we cyangwa umwe mu muryango, akaba atazi n'umwe muri abo bafitanye isano. Ariko nyamara igihugu ni cyo mubyeyi.